Hello everyone, welcome back to my channel. Narok bahai tong bai kha khai jotun kaham tong bai kapsmi ani blog je na samane song kaisi da thana nayo tini joton ready tabo oksha okhor ka ama bayang sakla busa Mr.singh sakla busa na bamai arang ko bek nai na kha ekat tho motai ini horga baba ready ong pai kha ko bofa ready khaina tha okay bek duita no Mr.singh ke mat hanya kebi kalang sinai bono khali atai sakla bosa bayang times di ama already mo saba gari bai thangnai blab ma bono kebi kalang ki dijang mana ama bahna yang nungba mo Kadi. Angkol lakya jung kita buk chorogo getho matai ini thanglai kana na hospital tolawo sok paike mongkha bisram jo bazar tini to bazar ba robibar oyang tingke aku tola thango jungkhe yang thangnai boro thangi tong narok nai tong di blog pai thak joratui bazar tini asu borok kom nu tab kiyang hernai rail station thangi toklai so train kanan bagi shopai laikha rail station Mr.singh ke sakang himjak bek nai ko yang ke ticket counter tapano ticket run start khaya ko yang situ budi ayang ukulu gongi thang train wai chebas nga agoi busayan nai ama bai do lokhayo hitoka aro khan tonde bai do lokhami to khan lama bek na mane ten 53 si tami tongko jongke tabuno sakpalai tongkha kayan sai tona hani ten dok bathak jak Mr.singh amak thoro sakla usan bayam pasajak aro koisung borok te borok korikho पैसा है बोलबो थोड़ा बहुत डिसीजन train bu sok pai ka ang phai tongo bor bu tagle te kisa bangkha aste borok bangin phekan hanu ko oila ko borok sikori jung phai dro bo khe khoroksa dara busawoi oro jaga di thana sudini saka ke amana suri sakla busana bambi khata keu ko bek chini ro buni bu tongo akhoro busawoi thangi tongo ta morok khe biar minjan pheka thui tong ko yang una hani borok kobang ma I meru color genji sumjak e darano jaga di ro busawoi sonaro Udaipur rail station phai bathak pheka tabo ang boro jaga man khai ang khara su khata sakal busak bi nana thani to hota gorji rail station habi to tabo khe ahi jalmuri bisteni paina rokha ke amana saga dheni saka odek se ana rohdi oko oborong tharino paina ro tab ke chong shanti bazar sopika shanti bazar station amu tam jan saito e sagla osa hinke oko ang bai babam hinjak jak মধুমাতা হরি নাম বলরে নামের গুণে ঘুরাই হাটে
म बुरी रहिके सेवा आश्रमनि फायो मंगारो अनेक पेशेंट दङ बरक आबनो साहाय्य खायो हमके रां कालेक्शन खाइ दङ ताके आबनो आमानो साका दिरदि ने आमारांग दिरे खाता बरक सिले बुरी रो लगे लगे न बोमो रक सुई ठिकाना रक बुरो नै नि रक सुई बिलोनियाला स्टेशन सकपाइगा दाबुक बरक अखने बांसुगो अरके उदयपुर बखरो उदयपुर बाय बिलोनिया बिसि अखने बां आं उदयपुर फाइसि सिट मासिउ अदे खाले आं थां गावरा फाइमाले बिलोनिया मा बरो रक पुरी पैख्या कमी पैख्या ताबुके चों क तामिक म थालिक पिसला स्टेशन फाइ बाथक जाक आयं साथि स्टेशन yang पाचिं के रावत बागान सि चिकिन छ म इ थालिक पिसा स्टेशन कुछ कोरी को नइ र ताबुके मनो बाजार स्टेशन हक पैख्या बरक बखना नाइ दङ ताबु हुके आंखि आं साइतो फाइ पैख्या आयं बसंति बं अखरि तंबाय बरो रक कमी थांबाय क्या साबरन थांनाय सानथिके बरक सिकुरि वाइसन खालि फाइसा पैका साबरुला स्टेशन ट्रेन नि अखर का कदाहान आं बसकां बेग तिजाक आबं खा बाबू बाबू बेग काइसा नाइ ना खांके सागला बसना माम जा आमाके कहते काइसा बेग ना जा बाबू कायं थाका ऑटो नाइन ऑटो साजाक से अबसे ऑटो अन्य पैसेंजर माखाता अन्य साइडंनि थां पाइका बाबू साइटआव मानिसि यां थाङो आइ कि थां यां बाजार ही काय थांगोन ना बाबू yang ti nyo ko yang ay kasi sak ti pa ni ab ko college ti pa tom tom kai thang tong lai so an cha ga ba cha ko bin nan tan ba jak anu kai station ba train bu ba thak jak karan me kore tini miya bai 3 din karan pa ya sajak announce khalai tini saha miya ni sini miya tini oh sara pasta so khai na sino bo miya bai tini bo mai ama dui din 3 din ano kaya miya sabja tini sabja kana sa phungni sara 7ta ni simi saring sara pasta jara na mai shopไปเลยค่ะจุงไหนดินรกอีบริสนบุจิมาขนาดมอตามบริสมันหันบุญนั่นดอกไผ่จ้ะไอ้ที่ดอกคนนั้นมาบับแบกบับมาได้มั้ยอ๋อเจ๊บังเลยสิงห์ใหญ่เลยไอ้งอเขาบังเลยสิงห์ดิชลิตงก็ตอมลูกชลิตงอ่ะมาตอมลูกชลิตงนะก็บังเลยสิงห์ไอ้ใช่ตัวก็บังเลยบุญนั่นไผ่ใบมวยตรบริสก็บังเลยสิงห์abang lama kok mas abang kayak gitu cek pus tuh bareng nih abang main road abang omong siapa lama kok mas ya dah kasih kan tapi ke cunguru mau tangi tong ayo bang ayang ke Bangladesh yang ke India itu hota ada
ফেরি নদী নদী অর্ধেক জন অর্ধেক তা মা আবো এক নাট বাই ang naro ayangke Bangladesh yangke India haita kuai bu phangkri ja iu karo agi abo ugo bwsa rom tongmani sentir pusta agi tong manta agi kuai bu phangkan nong ka khajir bu phang bu kha ayangke borong ne khajir oi da kuai bang tong man gana no saka kajang nai tong bla a saka kai borong duty khai ta yo ai khajir bu phang hai sare go khri guru layan sanda ke sabe kok salai sila au amani kuai khoi ta lai thang jagan sakla basa phaike no ko sare ya koni ri khama tabuk thuka pothis thulia train angke maise basa ka tabuk ke ama sukha babu ko ama khan han pura sakau khom khom ta suja chino tini tam tam songka ko soi mui ma sirui tam a khom babu akran bot asuri di songo gate mungsai ke aman mai khle nai sidi ko soi sejna bothai alu ungura chigon no khalni khai abai katla abai ke chalai tong lai alu kapung alu thok i alu chigon kudorok sanani beron kudorok sanani rokhi ke thogo angke mai jojen asogi tokata tabu balka chalai tong aste ar karan kore jemon bisram mojo saidabo mia bukan kore tini bukan kore yang goke mia tini khana bukan tonglo haipano asuk tung phlaya ongosi room thanda ongi tong hako phaya damo hako phaya room atunya bele ama sunu tungja tung janya thanda ongi tong ama khe rokai tong sakla bsa thuma bsa kha ama bamina kha ani phone charge করে নাহান হাকেছি বেরা যা তাক বাবুনি ফোন বাইছি ভিডিও খাইতুম পেন কানি রেখা বসে লগ লগ ছুতে বিন নানানি খাগলা বড় মিশির কা পেন খোগি পেখাত কিসের মিলাং মালাং থইছি সারা থুমান ওদের মা থয়ে কে সর কষ্ট হঙ্গা মান লইছি ওর বাসু আমা থুয়াছি সালা সারা থুয়া আঙ্গো তার ফেতাম ছিলা থইছি সময় পার না আসপুন কম সময় পার আর তার ফেতাম নাই নম কম পার রং খতম নান্তা আংলা ফুং সময় পে হাকে তুকুই মুসি চাউই তেতাম থকা লো সাইতা র সারা সাইতা বাসি থাম সেজাকম বাসি আর বং তং হর বাইকে থুলা হর কে পার তা তং যা ওয়াসি বিসু मा बान নাই অখলাইখা তাবো খেচুং বেরো বেরো খেলাইনানি sakala bosana binda do wasa talang berai to ar karan ko jong phone charge rimya karan phaga ke phone charge rina heka tho i blog no oron pai risinai te ke sak katal blog tu naragoi malai na sarika